Pozdrav, ja sam Hrvoje Marjanović Set, član grupe Kranjšvester i kolumnist i novinar Indeks HR-a. I hvala Muzeju povijesti videoigara na pozivu, a ja ću se truditi biti što kraći u svom obraćanju javnosti. Gle, moj ulazak u svijet videoigara je počeo još od Komodorca Burazovog, tako da ja imam nekoliko polica koje za mene funkcioniraju, od police za Komodorac koja me vraća baš korijenima, do police za Amigu koja je u mom slučaju doslovno moj službeni neki ulazak u svijet gaminga, pa do police za PC koji je možda i najdulje bio moja glavna platforma na kojoj sam konzumirao igre. Evo ovako, da, u mom slučaju posebno je Cinemaware me privukao zbog toga jer na Amigi mislim da sam na Amigi prošao doslovno sve njihove igre. Wings, Defender of the Crown, King of Chicago, ja mislim da se zvala jedna, i naravno ovi klasici ko Rocket Ranger i It Came from the Desert, pogotovo It Came from the Desert. To sam najviše igrao, a Rocket Rangera pamtim po tom zbog toga jer ta igra je imala valjda neki taj prvi sustav kao zaštite od kopiranja, piratiziranja. Valjda sa igrom originalnom dolazila neka knjižica u kojoj određuju valjda koliko goriva moraš natočiti u taj jetpack i onda ti je bila situacija, ako to nisi imao, tehnički zapravo nisi mogao igrati igru. Osim ako naravno nisi kopirao ili se dokopao toga, budući da smo mi bili djeca sa sela do koje te informacije nisu dolazile, interneta nije bilo ničeg, tako da mi do te knjižice nikad nismo došli, to bi uvijek bila misteriozna igra. Kao prvu igru bih izabrao Syndicate od Bullfroga, koji je uz Cannon Fodder meni možda i najdraža bila igra za Amigu. O toj igri bi mogao pričati jako puno zapravo, zbog toga jer mi je to nekako prvi moj ulaz u taj kombinaciju strategije, menadžmenta, RPG-a nekog, jako puno elemenata je ta igra imala, zbog toga je vrlo specifična. Ti bi imao tu jedinicu od 4, ta kiborga, sa kojima si upravljao, i onda bi upgrade-o tijekom vremena razvio različite skillove, a sve u tom nekom cyberpunk okruženju koje zapravo za to ja nisam imao krpetinu referenci koje je bilo potrebno. Tako da je recimo za mene Syndicate bio na više razina entry point i za cyberpunk svijet i za RPG. Ne mogu čak zapravo ni reći, to je bila kombinacija jako puno različitih žanrova i onda smo moj bratić i ja neumorno igrali Syndicate, naravno piratiziranu verziju. Ne znam da li smijem to reći, kasno je sad. Vratio sam Bullfrogu negdje tijekom godina novac. Naravno da je sve piratizirano, do svega smo dolazili ilegalno i sad se pokušavam sjetiti mase toga, ne mogu se sjetiti zapravo na koliko disketa je dolazila, budući da nismo ni hard disk imali, nego si morao mijenjati diskete kad bi dolazio sa misije na misiju. Mislim, satima smo igrali svaku tu misiju, razvijali strategije, gdje ćeš napast, s koje strane, jer to je imalo toliko različitih forica koje su oni ubacili u tu igru, tako da mi je to, budi mi jako dobra sjećanja zbog toga, jer možda je čak i prva igra koju sam abnormalno puno vremena posvetio. Znaš, kad te jedna od onih igara koja te preuzme. Ali ovo je bila baš prva koju sam se maksimalno posvetio i satima bi bio na to. Evo, druga igra je Fallout 2. Iako generalno sam ogroman fan cijele franšize, i ovo je, mislim, prvi puta da držim original Fallouta 2, igre koje sam posvetio i na koju sam izgubio sate i sate života. Držim original jer baš smo pričali nedavno, ja dolazim iz te generacije apsolutnih pljačkaša i drumskih razbojnika koji su sve igre koje su imali više manje krali do, otprilike, evo sad ću biti 100% iskren, negdje do 2011. sam ja krao aktivno sve i piratizirao i onda sam u narednih 14 godina imam osjećaj trostruko nadoknadio. Sve što sam ukrao sam vratio višestruko. Fallout 2
sam igrao puno kasnije nego je izašla. Zapravo nekoliko 3-4 godine kasnije nego što se ona pojavila. I to na prijedlog Cimera. Na faksu sam imao jednog Cimera koji je rekao moraš odigrati 2 igre. Diablo i Fallout kao prvi. I Fallout prvi je odličan. Odlična priča. Prvi puta zapravo da se sjećam da me priča u nekoj igri toliko pomakla ko u Falloutu, jer ima taj neki retrofuturistički pristup, postapokaliptičnu tu neku priču, užasno puno referenci na filmove neke koje volim također, postapokaliptične. Mad Max, pa ona ima The Boy and the Dog. Hrpetina ima tog zapravo što su oni pobacali u sve to zajedno i za dvojku sam se odlučio upravo zato jer jedinica je imala fenomenalnu priču, fenomenalan uvod, ali sam gameplay mehanizam već je tad 2001. druge kad sam ja to počeo igrati, već je tad djelovao užasno zastarjelo jer se u međuvremenu pojavila hrpetina igara koje su taj, ne znam, sustav, inventorija 10 puta bolje rješavale. I sad kad se vratiš na Fallout prvi, to je grozomorno koliko je taj inventori grozan. Jako sam se puno vraćao igri i završavaju onak, ja mislim 10-ak puta čak sve zajedno, što mi se nikad prije nije događalo. Inače igru kad bi završio si i nisi se imao poriv vraćati nešto pretjerano. Fallout je bila baš jedna od onih igara koje sam onako mahnito na sve moguće načine otkrivo sve sitnice i vraćao se neprestano. I ono što je specifično bilo za to, da nakon što je, se ne varam, Bethesda je preuzela Fallout, kad se vratio u ono kao first person nekoj varijanti, ja sam bio prilično kao sretan zbog činjenice da je neko uzeo Fallout i da se ponovno toj franšizi udahnuo život. I užasno old school razočarenje starog čovjeka, kao više nije ta igra. Nije mi ni priča čak bila, nisu mi uspjeli isprava vratiti to. I meni se zapravo trojka, koliko god mi je dobra sama za sebe igra, puno mi je po priči slabija i to su uspjeli vratiti tek u New Vegasu, ako se ne varam. Tako da Fallout je kao franšiza meni fenomenalna i dan danas evo očekujem što će se događati zbog toga jer iz godine u godinu imam osjećaj da kao fan Fallouta sve smo više svi razočarani svaki put kad ima onaj Fallout Day pa mi onda gledaš i to onak izgleda kao cirkus i oni vidiš da nemaju ni strategiju, ni plan, ni ideju što bi radili više s tom franšizom jer kažem ovaj Fallout 76 ili kak se već zove, da ne ulazim u 6-7 pa da mimove ne stvaram ovoga, ali mislim da je 76. To me se stvarno nikad, ja mislim da nisam 10 minuta toj igri dao, tako da ne mogu ni pričat kakva je, ali vidim da ima hrpu fanova i da svi kažu da se jako popravila u odnosu na početak, ali evo, ja sam i dalje taj old school lik koji čeka da se neko vrati korijenima i da opet imamo Fallout, neki nastavak novi koji će biti dobar nasljednik, idemo to da pojednostavim, dobar nasljednik originala. Evo ovako, idemo sad, prebacujemo se malo na BioWare. Znači ovdje imamo ovaj Legendary Edition Mass Effecta. Meni ti je BioWare ušao u gaming moj život u trenutku kad je izašao Dragon Age Origins. I Dragon Age Origins me full vratio u to vrijeme kad on imao fenomenalnu priču. I dan danas smatram da je to možda onaj najbolji klasični RPG koji sam igrao ikad. A onda su nastavili taj svoj victory lap sa Mass Effect franšizom. Dragon Age je, da ne prostačem, ali otišao je. Dok je Mass Effect, izuzmemo li onaj pokušaj Andromede, i dalje jedna od najboljih franšiza u svijetu videoigara, s posebnim naglaskom na dvojku, koja je sve one nedostatke jedinice koje, te borbe su jako ukočene, to istraživanje planete je dozla Boga dosadno, to se sve ponavlja, to je sve onako fenomenalna priča zarobljena u vrlo prosječnoj igri i mehanici. Jel? Dok je dvojka sve to popravila i digla na nezamislive meni tada, nezamislivu razinu. Ja se zaljubio jedinicu, jedinica je meni bila kao fenomenalna, ali zbog priče. I onda sam shvatio kao u dvojci da to može biti još bolje,
još da borbe te mogu actually funkcionirati kao same za sebe, da taj, kak bi to rekao, ekvivalent magija koje je Mass Effect imao, a to je oni su, kako se zove, oni su se zvali Bionics, jel tako nešto, ti likovi koji imaju te neke moći, jel, kojima upravljaju. To je vrhunski upgrade serijala. I onda u trećem dijelu je to sve malo onako naišlo, postalo je užasno popularno i ljudi su u tom trenutku valjda počeli previše očekivati od tog serijala i nerealna imati očekivanja kako bi se sve to trebalo završiti. I onda trojka kad je izašla, i by the way, trojka mislim da je početak kraja mog piratiziranja i actually prva video igra koju sam kao kupio original, kao baš da sam ušao u to i od tog trenutka nadalje kao aktivno kupujem igre. Ali trojka je baš bila onako taj ulaz moj u svijet originala i ljudi su jako imali problema sa krajem te igre i osjeti se da je nešto u onoj zadnjoj trećini to slabija igra, ali dan danas tvrdim da onako neopravdano su gazili igru i neopravdano je dobila kritike za kao navodno lošu priču, što ne drži vodu i to se može vidjeti kad se odigra Legendary Edition. Jedini problem, jedna zamjerka koju ja mogu vidjeti u igri je ta zadnja trećina igre gdje se vidi da su zbog valjda ulagača ili nekog zbrzali taj kraj i da sve zajedno to je onako malo brže privedeno kraju nego je trebalo biti. Tako da eto, Mass Effect igrajte. Još je uvijek do jaja. Sljedeća igra je Death Stranding. Jedna od onako fascinacija Kojimom unutar gaming industrije. Mene uvijek zaobilazila, znači mene i Metal Gear Solid sve me više manje zaobišlo. I onda je negdje, ako se ne varam, 2019. je izašla Death Stranding. I sjećam se da je prva moja reakcija na igru bila što je ovo točno, što ja igram. To je toliko bilo nejasno, japanski, arci-farci, over the top, ti glupa imena tih likova, kao zove se Hard Attack Man, zato jer neprestano ima srčani udar, kao Die Hard Man, koji je kao umro više puta. Znači to su toliko je pretjerano i pretenciozna igra bila, da me prva moja reakcija na igru bilo ok, ovo je katastrofalno. Lijepo izgleda, ali nema šanse da će ovo ikad igra do kraja. I negdje me zateklo, jer to je bilo onako, bio sam svjež onako otac u toj fazi. I užasno je meditativna igra. Užasno te pušta da uz taj neki islandski indie rock bauljaš tim vukojebinama i istražuješ taj onako prilično mračan i depresivan svijet, ali te tjera da razmišljaš o jako puno stvari, između ostalog i o očinstvu i o bezbroj drugih tema. I onda skužiš, ne, ovo funkcionira na više razina i funkcionira na jednoj razini zbog toga jer open world igre su sve samo ne originalne i pretjerano zanimljive, kao da donesu revolucionarne, nisu pretjerano revolucionarne. Jel? I ovo je uspjela napraviti nešto što nikad prije nisam vidio. I taj neki osjećaj generalno, ti si uveden u taj jedan svijet koji je jako teško opisati i koje postavljaš neka pitanja koja nisam naviknut postavljati u igrama i razmišljati o stvarima na koje me igre nikad prije nisu navele da razmišljam. I jednostavno, kompletno to neko iskustvo je mene kompletno oduševilo. I to mi je definitivno jedna od igara bila te godine i dvojka koja je sad ove godine izašla je definitivno upgrade u svakom pogledu i fenomenalan nastavak i kogod dajte joj šansu, jako je teško ju prodati. Ja kad bih tebi sad išao prepričavati igru, samo teško da bi ti ju prodao i rekao bi ok, ne. Ovo nije za mene jer nije bila ni za mene. I za kraj imamo Hades, jedan od najperverznijih odnosa koje sam imao sa bilo kom igrom. Znači, ovu igru imam uz XCOM 2 na gotovo svakoj platformi koju imam, a imam sve platforme. Znači, Hades gdje god
imam bilo što, znači bio to PlayStation, Steam Deck ili Switch, imam ovu igru gore instalirano. Da je na mobitelu, vjerojatno i na mobitelu bi imao. Ponovno jedna od onako hard sellova za mene, zbog toga jer nisam ni fan roguelike igara, i kad sam vidio kako to izgleda kao neki obrnuti Diablo, di ti kao pokušavaš iz pakla izaći van i izgleda malo kao Diablo, onak jednostavno kao ok, što ovo ima kao 3 nivoa i ja stalno prolazim kroz ta 3 nivoa. Kao svaka stavka te igre na papiru je bila kao ok, ovo nije za tebe, ovo je katastrofa. Doslovno nekoliko smrti kasnije, 10-ak smrti kasnije, bezgranično sam se navukao na ovu igru. I znači dan danas ju igram i evo nedavno sam uspio imati jedan run od 15 minuta, bio sam izuzetno ponosan na to i nažalost nemam nikog s kim bi to podijelio da neko kaže bravo Hrvoje, bravo. Jer nikog nije briga, ali Hades, jasno, definitivno u mojih top 5, top 3 bi čak rekao svih vremena. Uglavnom, ovo sam bio ja, Fidel Castro, čovjek koji će satima pričati o ovom. Uglavnom, hvala muzeju na pozivu, bilo mi je fenomenalno iskustvo i kao što ekipa iza kamere vjerojatno je mogla zaključiti do sad, mogu bi satima pričati o ovom, tako da moja će odjava biti kratka. Hvala i pozdrav.